Alatau Gelecek komandaları 75 atat 1. liganın yarım finali. Assalamualaikum. Ağar kündün atları bile. Gelin. Bol günahına joldama. Sapar Baysal olsun. Yol sığdırlığı. Cetakenizin o seyahat kasiyetini körgü ceti doğan yeri olduğundan geldi. Ak möngülü. Akka sağımlık kılgan. Büyüklük, aygözlük, savunulmaz denen amansızlıklı dur tutkan yolunuzlarda aman olunuzlar. Amin. Amin. Yaxşı bağlılar. Tuttura ağırlaştırmalıyız. El ola. Barkınlara canlısın salam aytalı. Aman esen damının gün götürü altıları. Ağarıp gündün atkanında doğuşu oturamız. Oyun kalası. Barkındaya. Alatau komandasının Gelecek komandası oyun kalasına çıktı. Bol finalga joldomага turgan беттеши сиздердин назарыңызда сонунусун Alatau деп мына бул жаңы исим менен ойноп атышат. Жаңы исим менен жаңы түзүлгөн команда 1-лига билесиңер. Алгачкы минутта кетти. Улам дагы эле болсо теке оюн каласында стартта жатат. Мына ушундай бүгүн оюнубуз Кудай буйрса эң күттүү башталып атат. Tartip var жерде дұрыс тоқтойып қойып, жақсы басталып, жақсы басталып, еңкейіп атшат. Енді. Деген жолы бұлдағынан біле, жерден көтерілді Alatau командасы старттан көтерілді. Атыр. Ай. Айлағылар жігіттер. Жақсы да шықтылы, үйіндіп қалды, асқайындып қалды. Авайларына балдар 6-шы нөмір. Бақытты болушыңыздар бақыт шықтылы. Кеттік, ойынды жалғастыра. Олар болмас нәрсеге еш уақытта майдаламаспай көтеруші. Бұл үстінде қалғаны, бұл көтеру. Атқа шамына. Кеттік, жақсы нәрсе. Жақсы баштап атқан кезде елді заманайын бұл болмайды. Бүгінгі жаман нәрсе жақын жол болсын керек. Қайраған жалғастырамыз. Мына бағалағаннан кейін болған. Жақсы ту көтерілген айкөлдігі құл міндет шықтыңыздар. Ышқырып кетті. Нұраққа бесен бұл көкөрілген атсасының ұлы даражасындағы қалыс, ақсақалымыз деген атсаның қалыстардың жалпы көкөрілген атсасының атысындағы атасының Жеке. Екі команданың бір таныстырды көйін көкөрілген командары. Gelecek командасы команданың капитаны Айбек Қараев. 87 жылғы чапқанаты бары. Мұхаммед Икрамұлы 93 жылғы Бақтияр Жабакиев 89 жылғы чапқанаты Монгол. Мұратхан Бекұлданұлы 90 жылғы чапқанаты Акбарс. Ақжол Құлычұлы 94 жылғы. Жақшылық Ильясұлы 94 жылғы чапқанаты. Мұндай тезге Тумат Алапқызы Мұратхан Бекұлданұлы. Сеткен анда безес? Жолдон Мұратхан Махмет Ақашылығы жолдон. Алдын жолдон. Улақ жерге түшіп қалды. Манас енді. Ай. Улақ түшіп қалды қайырлы. Бақтияр Жапакеев. Aldın Жапакеев Бақтияр. Баратасын Gelecek командасы. Айланды оғамыз деп отанлады райме. Бұл ішкетін ұшыстан тақпыр басын беріп баратан. Артына Alatau командасы. Азыр ойын қандай болатаны көе болу. Бақтияр Жапакеев баратан. Бақтияр баратасын Gelecek командасы. Атандашының қайғанын көрді. Келіп жетіп қалды. Алда. Қиыра бір уақыт қалды. Бір ауыз үлгірмей қалды.
Manas aldı. Manas Niyaz Davlat. Manas, Kettin Manas. Alatol komandası Manas savunga çıktı. Canın 6. bölümde Can'dan Salım. Manas Niyazov. Alatol komandasının çalgıçısı. Salımda açtı. Manas, kayda korkay Manas. Barakeli hoca Bilesizler 10. nomerde görgülörle Manas deb bilesizler. 93-yılda Çapqanat Storm Alatol komandası alğaçkı 1-2 upayın öz komandasına dapçıgın alıp geldi Manas Niyazov'un jaşı. Oyun vereceğiz oyunca bakmatak bol olacaksın. Jeke. Biraz sporni bolup vaqt qarmalib qoldi. 12. Oyun qayerdan başladı buyursa. Komandasından Makcan Merdi. Alatol komandasından Joldoş Bilmagan Kolay. Jekeme-jeke Joldoş menen Meyirjan Netjan. Hanbay öğretmeninden alır ortamı bayqayın. Sevgi komandanın jekeme-jeke koşuyorlar ortama çıktı. Hayvanatı Makoş bilesizler. Jaşkınlar Joldoş Bandan mıktı bilesizler. Makoş'un çapqanatı Gettar, Joldoş'u Nurgaşqa. Gettar menen Nurgaşqa, Makoş menen Joldoş. Gektar menen Nurgaşqa tireşip atat. Bizge жақсы көрünmey atat. Korgоочулар tozуп турат азыр. Şut. Esep sani 1-0. minutga boratan. Ortada vaqt bitdi. Ekinchi jekeme-jeke kiret. Birinchi o'yinchi o'rtada vaqt bitdi. Ikkinchi jekeme-jeke ko'pincha olmoqchi. Komandanın kapitani gelecek komandasına qaray Haybek ortada turganын көрүп атам. Turgan oldu. Manas Niyazov. Manas'ın çıkan eken. Storm menen Aybek Karayev. Storm menen Manas ortaga çıktı. Aybek Haruf menen ortaga çıktı. On ikinci minuta bitip 13. minutaga baratan. Manas yengdi. Manas yerden alıp çıktı, ortadan alıp çıktı. Javuşuvadat gelecek komandası. Outqa çıkıp ketdi. Çıktı mı? Çıkan yok mu? Hazır bayqayız. Alatol komandası yengip çıktı. Outqa çıkıp ketdi. 13. minuttanın çapçıdı vakit koltuğusunda esep sanı 1-0 Alatol gelecek komandası. Ben uçurdan paylamanıp tanıştırıp keteyim. İslam Hüseyinbayev. Jekeme-jeke başladı gayradan. Bakıt Joldoş'ta bu 11. номер 89 çapqanatı Gülzarı. 12. Meyirjan Matcan Makoş hayvanatı çapqanatı Gettar. Gelecek komandasının yetkilisi Abdi İsakov maşın kurucusu Dervişler Aman gelecek komandasıyla tanıştırıldı. Alanı çağırıyor jekeme-jeke 12. номер Makoş'un eyvatlarını görüp atan. Alatol komandasından jekeme-jeke top bölүүчүсү Joldoş Alatol komandasından Nazarbolov Joldoş 91. çapqanatı Karagaşqa. Nurgaşqa menen Alatol komandasının jekeme-jeke Joldoş Makoş bastı. Matcan gelecek komandasından
Bastı, sol takımına bastı. Келечек командасынын oyuncusu. Takımda турат убакты. Гектар менен. Tekeli salmağı 34 kilogram tekeli salmağı. İzin Aslan'ın 34 kilogramdan орурактай себеп ташымайлы башов өзү сойдуруп алып келди. Бирок өтө оор экен деген оюн билдирди. 35'ten оорураак албетте, 40-ка жетпесе дагы 38. Минутаны чапчып калды, биринчи тайм эсептен 35-40'ın тегерегинде. Тагын бир жеке-межеке ортодон чыкпай турушат. Кандай амал менен азыр байкайлы. Чыкты ортодон. Өткөрүп берет болуш керек. Дагы деле болсо, келечек командасынын жеке-межеке көпкөлүкчү Макоштун такымында дагы деле болсо, азыр кетти. Коргоочулар. Коргоочулар туруп калды. Ким билет? Кайсы жагына өзгөрүп эч билбейт, ошондуктан менин кишиге басып отуралы. Murat'la Veysembol, Alato komandası menен gelecek komandasının oyunun kögömölдөп тең калыстыгын жүргүзүп атат. Аут кайда каратат? Аутка чыгып кетти. Чыккан тактикалардын бири мына ушул. Кайрадан башталды жеке-межеке ортодон. Айбек Караев келечек командасынын капитаны Айбек өзү чыкты. Арух экинчи номерде Икрам уулу Токтосун Alato komandasının жеке-межеке көпкөлүкчү. 6-cı номер Alato komandasынын Бакытбек уулу Шоңдар, чапканат Асман, Каримов Жамилет 90-жылкы чапканат Айтары, Шекилбек уулу Боозбек 96-жылкы чапканат Айтары. Ай, көтөрдү. 98-жылкы чапканат Мамике, Кайра Мадам 10-cı номер 93-жылкы чапканат Спор, Абдыкайым уулу Медеш 92-жылкы чапканаты Гром, Есенахан уулу Ильяс 12-ci номер 98-жылкы чапканаты Ураган. Алато командасынын жетекчиси Абдывалиев Алтынбек Қалмаматович жана Шекитов Ермен машыктыруучусу 17-ci минутта 20 секундда эсеп саны 1-0 боюнча турат. Улак жерде. Жабатиев ийгилип атат, бирок көздөгөн максатына жеткен жок. Aldı. Avaylarla. Qayсы улакчы болду бул? Маназ окшойт. Tez jardan. Uақытты тоқтатып қоялы. Ендер тоқтатып қоялы. Манас екілет болуыны, екілет болуына. Çıktı. Барынар екілет болуына. Biz бұл жерде батаны сіздерден. Мынауы. Ay. Жиғылып, ырсықтамаса екен деген батаны. Улак оор, чын аябай эле оор экен улак. Екі командамын тең таныстырып өттім. 18-ci minutda 20 sekundda чыгылган экен. Жакшы басып баратат буюрса, орта минди. Кайрадан жеке-межеке. Жолдомого турган оюндар. Жекеме. Алейкум ассалам. Мына ойле. Жолдош менен Матчан Мирза. Жолдош Матош. Амал издеп атышат. Акыркы минутта. Birinci tayının akırkı minutu hazır. Birinci tayından akırkı sekundaları. Çıktı. Çok çıkılıyken. Sekunda vaqt qoldi. Mana bu bilet degan uzun javob bilet belki taqimni yutkardi ko'pchiliklar menga aytish kerak. 15 sekunda qoldi taymdan oyoqdasina.
Келечек Алатоо командасы алып чыккан экен. Ай ата. Бир. Рахмат, жақсы. 2 секунд жетпей қалды. Birinci tayım bitti. Esef 1-0. Алатоо командасы алды. Протокол комиссия başkanımız bu gece 3 saatın sözünden alanda Akçal menен алып барып турушундай. Алатоо командасы келечек командасынын арасында жакшы ойын жүрүп атат. Теке сапта жатат, ал эми жерди тутуш керек эми, келечек командасы умтулуш керек, аракет кылыш керек, турбаш керек, болгондор эметти жумшаш керек, келечек командасы албетте оюнду жакшы жүрүшүнө тилектештик. Мына отурган көптөгөн күйөрмандары баардыгыбыз ырсыктан ооланса, жаман жумашты кубалап кетти, жакшы оюндар өздүп атат. Булар биринен салат, биринен кийип атат. Келечек командасы көтөрдү ортодон. Таптан алды жабышып атат. Алытка сүйрөп баратат. Ильяс Эсанаман уулу. Дагы ким бирөөсү алытка чыгып кетти. Көпөрүнүн ачыктасына чейин билген эрмек. Жеке-жеке жетекчиси Абди Исаков. Абди гектар менен башка. Мынау келечектин тең командасы менен келечек командасы көптөн бери Мөрдүк кубагындагы мыкты жеңип алышкан булар. Алып айтпасам 2 жыл мурун Бишкек Ордолу шаарынын Мөрдүк кубагында келечек командасы чемпион болгон. Такымга басты. Андан бери көп көрө албай мына келечектен чыкты. Алатоо жаңысын менен мына Майлыбашев ташы Манас Акбар болуп мына жаңысын менен бир команда болушту. Биринчи лига. Полуфиналга билет алган 2 команданын бирөөсү Кудай буйрса ортодон Айбек ортодон басып. Каятан жыгып калды, неме болду? Не болду? Ачыгып калды. Амбарата Бирижан болот. Алды Алатоо командасы. Эректе ушундай, оюн ушундай. Алатоо командасы басты байрадан. Калыс жерге ташта деп талап кылып атат. Так, демек жерден башталат кайра. Чыкты Алатоо командасы алып чыкты. Нургашкан менен Жолдош. Алатоо командасы кайрадан бордодон басып чыкты. Есеп саны 2-0, кайрадан алмашылган. Салым. Жолдош. Назар Кулов. Нургашкан менен. Жок, Бообек экен бул. Бообек деп атат. Кеттик, экинчи тайм. Есеп саны 3-0. Жерден алды Гимбур. Ким Манас? Салым. Манас Ниязов. 4-нчи салымды салды. Бара келди 5-нчи минутта. 10-нчы номердеги Манас. Жалап коем булар. Манастын эмнени айтышыбыз керек. Айтпай калсак күнөөгө орунда турган. Есеп 4-0. Манас мына ошол менен есеп саны. Келечек Алатоо командалары беттешип атат. Оюн деген Аут. Кайрадан жекеме-жеке. Тарзан менен Фарух. Айбек менен токтосун. Алды. Басты Айбек. Азыр
birden bu atsan, birden bu atsan. Havaylarla, havay ortadan çıktı. Ortadan çıktı. Yemin halka çıktı. Ettiğinde gözlerinden ondan oyunun altına taşladı. Жерге таштап кеткен екен улақты. Dekenin üstünde hiç kim yok. Жақсы, мүмкіншілік болды. Еңді. Манас Ниязов. Шторм менен баратат. Манас Ниязов. Салым. Салым. Esep sаны 5-0. Üçüncü salımını saldı. Oyun 5 mandat 5 bölük bolğonu tarman utilgan bilek birle. Еңді. Келечек командасы. Улак менен эч ким жок азырынча. Жетип келе жок. Аутка сүйрөп баратат. Аутка чыгарып ишти. Жеке кайрадан. Жасыл ак түстөгү келечек командасы 12-ci номердеги келечектер Макош, ал эми Алатау командасынан Алды жолдош Назаркулов. Ай, улак түшүп калды жерге. Жақсы, ордодан чыкты. Биринчи лигада 12 команда калган, биринчи лига жогорку лигада 6 команда, 18 команда менен президенттин кубогун алган республикалык ойындашыбыз өтөдө топтук ойунубуз боюнча Еңди. Бакытбек уулу Шумкар кетти. Асман деген аргымак менен экен. Ай. Кечирак. Кагаздан чыгып кеткен экен, байкабайбыз. Азыр кайрадан жерде, теке жерде. Кайрадан еңди, ким бул? Азыр Бакытбек экен. Шумкар. Келечек командасы, бирок жакшы илимдей атат. Улак жерде. Betinde canat jakşılar oylabapmiz, jakşılar alıp ele ili betinde jakşınандай салып көрсөтүп, кайсы команда болбосун минутта бүтүп, 13-cü minutta кетти. Экинчи тайм, эсеп саны 5-0, Алатау келечек командасы. Жердин убактысы бүттү, кайрадан жекеме-жеке. Жан Макош ортого чыкты келечектен, Бобек Алатау командасынан ортого чыкты. Кандай шык кандай келет азыр байкайбыз. Гектар менен Нургашка.
Boğuk min çıkan eken Şakirbek ulu Boğuk. Ulak. Ay ay ay. Şakirbek ulu Boğuk aldı. Ay ay ay. Düşüp kaldı жерге. Gelecek yendi. Aldı gelecek komandası. Buna vakıtla menen aldı. Bin bul Akjol Kılıç ulu je. Çok başka eken. Avutqa çıkıp ketti. Alca olacak. Jekeme jeke kayradan. Gelecek. Makoş aldı. Gektar menen. Attı burada. 15. minuta bitip 16. minuta bir vakit kaptırdı. 5-0 ikinci time. Ortadan çıktı. Ay ay ay. Avutqa çıkıp ketdi. Gelecek aldı Makoş. Çok Aybek Karayevken. Aybek Karayev takımlap жүрөт улакта. Kazandı gösterip baratat. Kim талашып атат? Манас сокшойт. Жок, такымдан чыккан жок улак. Айбек Караевди. Çıktı жалгыз. At başka jaka ketти, Тилекке каршы. Өткөрүп берди окшойт. Aldı. Bakıt. Salım. Salım. Bakıt Жолдошбекұлы. Yengdi. Oh oh oh. Oy oy. Kuday sakta. Екі ат құлады. Екінші тайм аяғына шықты. Есеп 5-1. Үшінші тайм башталғаны тұрады азыр бұйырса. Есеп 5-1. Üçüncü tayım başladı. Üçüncü tayım. Yendi. Out.
Аутка баратат, аутка чыгып кетти. Avuçlar çıkıp gitti. Daha bir yol tanıştırıp geçtik komanda. Бакытбек уулу Шумкарбы. Gelecekti kökten beri küçüklüğün Balakov. Çekemeceke. Kuramında kimler var? Maylıbaşı Taşçı, Taşdemir, İkramoğlu Dokuz'un, İmambek'e Vakfan. Ашталды жекеме-жеке. Maylıbaşı Ulubek, ekibir tuğan Bakıbek ulu Şulkar, Karim Avcanöret, Şekerbek ulu Boğbek, Шакирбек уулу Бообек чыгып атат. Экинчи таймдан бери атты мыкты ойнотуп атат жекеме-жекени. Гектар менен ким ойнотуп атат? Гектар менен 70 номер Бакыт Алайбек уулу экен. Gelecek komandası, komandanın kapitanı Aybek Karay, Gülmuhammed İkramoğlu, Bahtiyar Galaki, Nuraslan Bekutamoğlu, Arjol Kılıçoğlu, Jakşılık İlyasoğlu, Bahtiyar Sağlayboğlu, Manas Eraliki, Эңди. Ербол Сауытбекұлы, İslam Müzембаев, Çıktı ortadan. Мектан Ердан. Ай, аутка сүйрөп баратат. Birinci olay, Avutka çıktı. Ulan avutka çıkıyorlar, cekemeceklerinin moynuna çoğun kimse, su olmayı degen, kurtulmayı degen, kaymaklayı degen, çocukların mutlu oyun kalası için çocukları bura oladı. Hemen 5-1 ne kaldı? 3. minuta geldi. Uşu президенттің kumagı ötüp atkanına biz rahatsızlık bildirimiz gerek. Bildirimiz gerek hurmatlı dostlarım. Mınavı mamleketimiz ağlamda бүт мен спорт тармағы дегенді барлығы топтап тұрады. Айбек Караев Фарух менен чыккан экен. Мына ережені сақтап бергіле, аралықты сақтап бергіле, маска кийле, каска кийле, қолдан келгенше сақтаңғыла деп отыр. Спорттың ұлттық түрлері дирекцияға чоң разышылық білдіреміз. Бірінші орынбасары мына Урман Көкбөр федерациясының генеральный секретары Аскарбеков Кубат Çıktı. Айбек Караев кулак менен ойын жүріп атат. аутка баратат. Жок. Чыга элек азырынча. Çıkıp кетти аутка. Жекеме-жеке кайрадан. Çıkıp кетip қалып атат. 5-1 esebinde çekiyordu 3. tayında 4. Murat Susam'ın komandası yetekçilik komandanı akırın yetekçilik yönetimi var bu. Asmotorga toktosunu asker şaylangan mınavı prezidentin kubagını ötür için Harol'un özgürlükler var dedi tutuyorlar. Bahtiyar Menen ortada Boğbek 7. nomer Bahtiyar Alaybek'in Bakır'ı bilesiniz. Messi'ni oynatkan Bakır Alaybek Çıktı ortadan. Alaka kamerası 2. bölümünce alıp çıktı. Сүйістік чалып атат, судья ереже бұзылды окшойт. Mana жазаластық. Мойнын ұшында болу. Ата келтірмеген кім бар атаға? Кім? Удаление деп атат, кимиси кетер экен. Жазған қадағы себебі бар. Ал қасаны Мен түшүнбөй калдым азыр, удаленияга эч ким кеткен жок азырынча. Бирөөнү чыгарган атат. Келечек командасынан чыкты бирөө удаленияга. 5 оюнчу кирип кеткен деп атат. Улукбек Майлыбашев улак менен. Эч ким жок. Салым Улукбек Майлыбашев. Жок, Манас Ниязов экен. Башка атты менен чыккан экен. Бул Улукбек Майлыбашевдин аты. Полузащитник. Эсеп сандары 6-1. 6-1. Эсептен 6-1. Кеттик алыс тартка түшөт. Бактияр Жабакиев алып келип тартка тартады.
Ereje boyunca келечектин жазамалысы Тибет, анткени каршылаш командасы упай ачып кетти. Эреже ушундай, баптери менен болгону жакшы тартип болбой, эмне ийгиликти күтүп турат мен айта албайм. Стартта Текенин салмагы 34 килограмм. Aldı. Ay. Tangoray qanday menet ay. Судья qanday chechim chiqarar ekan ko'raylik. Ayvay son chiqdi эле. Oyun baştaldı gayrıda. Kelечек endi. Ele oldu. Kırşıktan alыс bolsun olsa da. Tatlı vurup atkanda. Asfaltırga varmılar, Murat Susamır komandası asfaltırga varmılar. Ayda sarıcı oynayıp tutkundur. Akıllı. Out. Çekemeyecek. Ikinci sayıda 9. minutasını bitirip 10. minutaga baratadi. Uakытты bir oyuncular menен Umu oynuyorlar. Bobek menен Makoş. Ortada oyunu yürütüp atacak. Şakirbek ulu bu oyunda açılış boldu okşойт, себеби Нургашканы мынчалык ойнот албай жаткан ортого. Бүгүн экинчи таймдан баштап гектар менен тирешип көбүрөөк гектарды алып коюп атты. Келечек командасынын oyuncusu Makoş. Uloqtu aldı, takımladı. Sonunu kısap bastı, basrandadan katırana bastı. 10. minuta, 2. time. Ötkör berdi. Ortadan çıktı, aldı, pas aldı. Pas ötkörüp berdi. Yedi Келечек командасы Gödaklı'nın çıktı. Nurastan 4. numar. Nurastan Betullanoğlu. Nurastan Kaydı. Salım. Mahmutay oyunda 10. minuta 40. sekunda. Salım. Nurastan Betullanoğlu Mokoyunlu'da kaptana bakmaz. Келечек экинчи салымын салды. Starttan oyunun etkisi geçti. Endi kim eкен bu? İslam Sönbayev okşойт. Bahtiyar Japakiyev көтөрүп берди. Bahtiyar Japakiyev gelecek komandasынан mına mısır starttan alıştı. Sorgоочулар. Korgоочулар ушундай коргоонун Алатоо командасы өзүнүн тайгазанын. Bahtiyar Japakiyev мыкты такымды белди көкөрчүлөрүбүздүн бири. Bahtiyar мына Саска менен ойноп аткан Bahtiyar билесиңер. Алыкта сүйрөп баратат кайрылы. Алжабылда. Жок, чыккан жок. Атылгансыды.
Бактиярда дагы деле улак. Ыйгырабыз азыр байкайбыз мына Жаушоо командасы. Азыр Бактиярдын эмгеги канчалык бааланат, канчалык көздөгөн максатына жетет. Азыр байкайбыз. Бүгүнкү салат улам жаушоо өткөрүп берген атат, бирок мүмкүнчүлүк болбой калды. Өткөрүп берген атат. Бакыт Жолдошбек уулуна өткөрүп берди. Жолдошбек уулу келечек командасына пас алды. Ушул эмге Коргоочулар жолукпай жатат. 14-минутага барат. Эсеп саны 6-2. Чечүүчү тайм. Айландырып атат. Бакыт Жолдошбек уулу 89 канаты бултары. Кандай кылат болду экен, кандай амал кылат болду экен. Кыймылдатпагыла. Канчалык тажрыйбасы тийиштиги, канчалык канчалык ооп келгендигинен болот. Азыр байкайбыз, амал ичип атат. Жанында бирөө жабышып турат, Алатоо командасынан бирөө жабышып турат. Жолун төгүп атат. Тактиканы өздөрүнүктен бууп атат. Çıktı. Salım bolur. Çok. Ay. Bak kıyımlatpağılar. Kazanın sırtına düşüp kaldı ulak. Ketти, кайрадан оюнду жалгаштырабыз. Азыр Алатоо командасынын тайгазанын так түйүндө жерде эки аракет кылып атат көздөрүчүлөр. 15-минутта бүтүп, 16-минуттаны өтпөй баратат убакыт. Улак казан түйүндө экен. Ушул тайгазандын түйүндө эң кооптуу абал ушунда абайлап эңкейгиле. Биягынан антып турса, биягынан тайгазан болуп калышы мүмкүн. Систок. Командасынан Жеке кайрадан. Амал издеп атат. 16-минутта бүтү, 17-минуттага барат. Кыймылдатпагыла. Ay. Gelecek açıktı. Körgünçeler Nurastan bir Sultan oğlu toplumculuğu. Nurastan. Baratan Akbars menen. Baratatın Nurastan. Nurastan oynadı da gelecek komandasının köprüsü önündeki Nurastan. Akbars menen yanından bırkat Baratat gelecek komandası. Жолун төгүп атат, Алатоо командасы айландырып атат, амал издеп атат Нурастан. Бактияр өткөрүп берди. Кетти. Эми, азыр кандай жагына курулат калды. Мурат Сузамыр командасы даяр, Бурулду. Ай келип калды. Açılıp müzgücülük oldu ne? Salkepelinde açıp kontrolü oldu. Kim bu? Çubuğu aldı. Жерге түшкөн жок жерге азырынча. Эми түшүп кетти. Oyun талабында 18-минутта бүтүп 19-минуттага барат. 2 минуттага чечүүчү тайм. Полуфиналдык беттешиде жолдомо турган oyun беттеши Алатоо келечек командасы. Ай атаңды. Эңди. Нурастан. Келечек командасы аты жерден алды. Аут. Жеке-межекке кайрадан. Жеке
Akırkı Minuta. Келечек командасына жетпей калды. Макош менен Шакирбек Улубек гектар менен Нурбашка. Жөө калдырып жатат. Akırkı Minuta'nın kayıtlı ayakkabısına 30 sekunda kaldı. Есеп Банал Бейки Алапор келешек командасы шоу финалга билет тутуйсыз калды. Акыркы секундалар. Шакирбек Улубек алды, талашып баратат экөө. Такымда алган. Казанды көздөй келатат. Ай. 2 секунда. Рахмат. 6-2 эсеби менен Алатау командасы утуп финалга чыкты. Көбөлүк басмайтын атасы Аханын уулу жараткан Алланын сүйүктүү пендеси болгон Ромин